Ki nongelam ke FKJGP habok gejingelam working president kaseng uba dandi si kongsit. Bat kiwe-kiwe kilepen pau bakim don kano gejing temu ban persya ki smart meter. Hendrai kum bakalong menta, ki bobon ki breu kim 4.5 syah syapang ki smart meter, kum ta gila ajing mud ke sorkar bagari ban penlong ya ki program ban ajing pensyai ki patba gejela, ha kabede bagajing pendat ki smart meter hagi yeng jong ki breu. Uba dan di kongsit ulong bagaseng kala ajing mudru badiban pendat cua yakini ki smart meter hagi ofis sorkar hagi yang kisem bat ki karkhana ki balalong try de sorkar banda kaliang uba prestun tensong ulah pediang ya gijing ajing mud jong ke FKJGP. Ulong bagaseng FKJGP yang mentahi kepercayaan ban pendat ki smart meter hagi yang jong ki patba. Kat ba padi iswa yuso na gijing pendat ya gini ki smart meter hagi ofis bat ki yang sorkar. Aki arsena mencuaru na kalian kaseng ni persya na bubun kilian kaban kong kalong ba ni persya nomor pa ni smart meter ngitip ya kata kom pentrekam ni smart meter kalong balong ki mobile mo ling bagi smart card na smart device ki ban install ni meter de kom ba kalong manta ngi ba ka network major problem hakan ka jala ka jongi de ban sulong blinding in accept ya kata klaim nak government conduct ikinja awareness program ban ai kita ki kinja presentation seki pai ba bagin skul thu ya kata kom function judi smart meter de dalile ru nak leng keseng ina ya persya bank tinggal ikran badi ba perstun minister joka power department tmi langsung thu ya gidi ki points pengawara mangi bangi ong ba la sarkar ko kam pentrekam yung smart meter namta kata jing yo nong jongka MECL katkum ke juk ketika juk jing start menta bahkan pensuk ya MECL kumno bakal man collect bahkan lum ya taka ya khazana jongka ya revenue mo katkum kata jinglut mabun sir ki omba menta ka jinglut jong MECL kami hap shu bat katkum man lum ya kata ka belai jongki teki omba lingba ka jing introduce ne ka jing pendai new smart meter kan mara kata ka jing kala kaba compare bat kajing yo nang kaba compare ya kami sial tinggi ngi ong to ya kata kajing temu jong sarkar kat kumin kejuk mentaban pendat yiti smart meter ngim sodan kai ban persya nama kadai nam ta kajing ha jong department den ring ong ba shop hile kata sedang shwa nakini ki government properties kan mod naki yang sarkar shwa kemod naki kuatar nata nakini ki government undertaking ki industries kum tar DKI kata ka bumi nata la kadai sya ta kayarap sisa ya ke MCL bakadong ke jingyo nong ya ka bat kumjuru ya kita kinong pendokam ta kalai juga MCL kidon ke jingyo nong dia ta kapor sawara ba sopai ba salansar man pentrekam ya kani nomor ba nakaleng kaseng nyim kwa bandong nilayo ka jing pensai na kaliang jong minister ong ba ya kini ke jinglut jing step yo new smart meter ri ya mata kani ke first phase on baitingkai daka sarkar pedeng namakani ke project kadai ban revamp ya kita ki power sector hakari India hi berawai te ya kan ka first phase jong kan ka ban thiet ban pendat ya smart meter on say ya jenglut josep da ka fund ba da scheme ba yo da central department dengi ngong toy kata ngi sultanat ngi yo ta jeng pensai ngim kwa pan yo sasisien kini ki smart meter kin kela komputer ki bossa mo January nang ta komputer ki kini traffic lights ki bapi kitu di central project la pen install ha ki jaka ba fair rek sulong le noi ti ka ju hi la ka dei makana kata ka central scheme nak sti ki jong iban pendri kami de mendak pi nya swa de banda le homework bat kamta ter Hakabede bagajing kalem kensan kedom joging dorbar tawan batamai kejela nakaliang ke FKJGP kelapen pau kejing kendet alor kene kejingja. Uba dan di kongsit ulong bagaseng keladawa na kesorkar bagade bantung daka kenhun toket kebalat luit ban toket benia ban lap iki daw tenrai jong kejing kalem kene kedom kebalong ke kebalapen leran kejela berokawai. Ulong bagaseng ka dawaru na kesorkar bakade banlek de beteng ya karaj kia Nirman Nigam Limited kebalate giyeng dorbar tawan ya kabala subajur bakajing kelem kalak bandai nagadau jong kajing teritorti ya kakam fi ba ngin pet hi badan ka failure habadan ki civil construction kadon kadau mo de kadau kalak bandai ki ong kalak bandai na poka design re katkum ko repeated form
IIT kaban design makan dan kata kafir ka design job ka te kan trai wat ni kiba ki non technical person ngi mlaban priang te lei kata te ka trai lada nakaliang jok pildi ka makan dan kafir ka design ni man pej pat ke bukan ong na kata ka IIT kan New Delhi bahkan ong mo lada ka priang ni kata ka jok ong jok state government jongi bat ka paat ka long ba ngi hi mat bun sin hi kijing trai dan ngi dan kijing compromise ya ka quality of works bun sin kini ni kijuja mo te bali ki brio pa kinu compromise kita ki khamtam ki ni mega structure building ka jingtai ka bahe ba de ki spark rotam bali kinu ban compromise bun sin hi da kadang favoritism mo favoritism na kaleng ka sarkar ya ki company bun sin hi ni company hi ki jual le dan bor hero ngatra isnei ki engineer ka jongi ki hap long nyong ko nyu kinum la ban kran area ki company ki la ban le kat baki man maki te na kaleng jongi hi ka seng hi ni penramjur ya kan ka jingja bat ingit scam ba kibri benta kapan penurlong ya ka jing penha ro ya kan ka mat pedang juga assembly kepada ka jingle ra yangi kum ka jela ngit scam ba sarkar hi kam le bin shong klikti ne ban long bakan long senjor re ka di ban le ka batenge Kisah nak bandlap yang jenis sahabat halal kan jing hap dengan dengan dom dia bentung dia akan huntok kit. Ha ka pakomsan ka sarkar yang di ban lap yang jing sisa bu pai ba bun sai karong kam ni ban thung ka hun independent ka balong mah kan hun lai loi ban toket la da ka dei na ka daw kata ka jing feel ka design ne la ka dei na ka daw jong kata ka jing don ka jing inferior quality of works di ban lap ya kata ka ban don ka independent inquiry ban lap ya ka jing sisa